enale ake efe wo drone we ke ngone bi pa gbine esa eke wo eko la la je me fe menji meni efe mi enale neke masu macho neke egbene no ni nke nga nyeme muslims fe ni yo je koji fe jela no efia nke olololo Ramadan Karim ni mo ehani wo mahile ne efe no ya ke shole mo awo no fi oni wo trio ni wo denche ani ebamle yawo je no atupa zawi afen mi nga mo fi amo nke ni mo ejole amo fi amo nyeme ni mo ahani o titiri gadangbe bi fe wo mahile ni wo manyo ne fe beni mini mahile ne ba wo totomo ni ba gadangbe fe inti ne ba gadangbe fe ni mo denche ana gadangbe mo boko ni eje wo kaje ne kani bi ne fe ami no ni afi am na gbapi mo ejira mo aje wo kaje mi ato ape wo no be mi wo ye no wonu wo koja no ajowo lele nke mi shabo e ba shabo Tamɔ Shitɔ ni fe mo ni nke ba ogbono yo Omashi TV no ni da jufo so kesoa ye Omashi TV no be ngene ngule chane no jino ni biam eche nke ba ke kachi oye kra be ni fe mo ni ne many boy de mo ni nyonke ni fe mo ni ba ogbeno kenkle nke ba ke mi Great Aim Academy nke mi Great Aim Academy aka lo ko bile ba school ni e ba na school ni lele yin ba kachi ni ba le no ni ji ni bodi enche ko tashi bana ke lele owo obile ni domo enyomo ni o ani e akase no ko be ko bile she Great Aim Academy nke ba ke to Great Aim Academy don de ba sha me no ye Johnny Vansatamas High Street no ye Accra Post Office ni amne je me chi eni on de ba sha me no ye je no nke ba ke JC Enterprise no fi no Ochi obenkele ni ebaje ebuabu nke ba kokano yin pa no ake na asuma catering services keji oto lo kase ni keni bi o kase catering keni go na ketle no ni bi slot papa oju no na ton eje be na feel flower decoration jin onumishi a fe lamuji a fe pito a fe ne ona ni bi slot bo mo de ko no ochi obenka me shikome ko akaji pa ko no ochi obenka ti nke ba ke nke bo ye bia ye Facebook ke YouTube nke bo ye bia le on ye ngbe Facebook ke YouTube no wo ka chi we kra na le men so lo hime la ke shi je na eno ma nu e she masu ma yi jara ma bashira ni ke jemba no ni ofroto mi nke baba ogbenu nke mini shabo e ba shabo Tamɔ Shitɔ cho ni mi ko ne chemu ko ni ko achemu ko nye ka ma ke na nye chenye nyenu ode bi niama agbo 1 rasta di antara jilo e ba manjano ni ba femini e ba fote hwe me ni e ba sha ne ka chi anyi kra mi ye jara ma bashira. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. GADANGME can mean share. Free admission. Looking for an exceptional school for your little ones? Look no further. Great Aim Academy is thrilled to announce free admission for the upcoming year. Our state-of-the-art of school offers nursery, kindergarten, and primary departments, ensuring a solid educational foundation for your children. Don't miss out on this great opportunity. Contact or walk to Great Aim Academy now to secure your child's place for the upcoming academic year. We look forward to welcoming your little ones into our school community. Great Aim Academy, passion and excellence. School of Excellence in Hospitality, Niji Vocational School. What you see me, any home me. What you see me, balloon fabric flora. Kumaka fly and flow. Na ba saje mekanibi, ba sa car here, ba sa solimochimi. And about for reception, and about what you fe, call a flow, no to flow cake, wedding cakes. Fear of birthday cakes, what fear of admin what fear bag ashinone, tokotana ke ashinofio, what fear of finer ke boy to what fear of one tanye. What fear the full time, need Monday, Ju Kashiso.
no dia no won to wo fe ho pe no e wa kaji ni tun wajibu ne kole onye no ba juka shi so we ye ho no no wo fe e wo trawo kono ka wa gbasani ke ko ba register wo ba ko wo boy na suma ne afi nyonwa ke edwe ne wo boy ni me pi e chomo mi me ko me ka fa gbe me ni ke ye police mi ye me ni ke ye ni na me ye me ni ke ti abrochi ye wona make jo outside Ghana ambakasi o me ni ke ya si wu amekete si ye wo afi nyonwa ke edwe ni wo boy me fi high pa e cho woni ni no ye school na mi e wo nya ba fata o hi koni wo ye ni mo wo e kashi ni ko ba hu e wo ba ha bo be ni ko da wo jo mo wo nya kashi agbe nya ti anya benka wo ni wo ba ya no pepe kaji onuko wo here wo ye nwa boadegbe no telephone number 024 344 9046 024 344 9046. Papi Lamblade, hello. Cano queta no coe no quebe, chiamo quei mo tue mo fu, cagbele sla mo co mo co. Keep it all to yourself, don't let them know that things you've been through for real, holy Jah know. If you tell them, then go spread you like dope money. Whoa, 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 whoa. Ni wala minkenya, ni minkenya. Kano kumbaona, kake moko, moko meto, moko meto. Ye o bi a ko bi enken yemi anakwale sani ene echokan ke ene nanikan fe ke fe be jufo ni hode mba janye tu ngbe fi o ke ha bi ni bi tele e ha chi anakwale ngagbo na yin mene yin na gba ke na gba fi o esu fi o je na agba fio ni shi na agba wulu mi na ama yu ake na agba wulu ni afetumo na agba ni Eeshã echirano moko ba bia ke mini na agba no ni Eeshã na echirano shishko me ko je no maka ke bo modin obanye okemi ayebi ye Facebook ke fe no drop comment ona be mini ni fe mo ni ya no obanye o drop o comment ko drop o comment ma femini makande maabo keke efe feo nyemi inka na agba ni yo sanu chomu efe eji lele Ghana where a constitutional law ni guo ni bi kome ni Ghana wo mla anokwale moko efe mla ona Brofo back no one is above the law. Okay, I mean, Brofo back no one is above the law. Moko efe mla. Shita fla cheka fla mone. E yanyaka moko efe mla. Chika wonkwe obana ke esho ekome ni mla ya sho ekome ni ona akwa obeni aba fele because of money shin apetele. Kedi sane ebele shei kochon
aye bi na jaje ole ha ni da na wi aka ni e ka yin eyin nkami ni e ka yin eyin tekun atelo pele podi nche ka yin eyin chi ya je hun no cheme bu abekwa ake chachu yo ni chachu no nblofu ba ke ante chachu kajo to no ne mi sun ni bi e ko to ne ni bi o to na chachu mlebo ke flu flag nke ni bi e be kajo wa gbele san lo fe mi ni o no e wo chi ble o no ke gbele no na no ne oni ko o ka mi ye bi Facebook ni obana ke kole in caption ini fe mo ni ne mi ti gbekere ni fe mo ni ne ake o be ta flache ekole dan onupa ekome alo cheme ekome ehani ni ne nto afi no conclure ma do to engme ti dan ma do to engme amake wa ke be ye Facebook nyenu abroad teshiman sa mo pe eke mi yebe ye Omashi no eke mi yebe ke je Spain ni ame yin yo ake me chemie mo ko me ke ni bi fe ekole pa ko amba pa no shibe kuku omi yin yo ake ame baba fatan ni la ya ma te me Yesu bi ma te me ave no ke teshi yin yo ake nyo nyem kwa mi nche ni boy inu eche ye botiano ni ame yin yo ake GADANGME to mu fe nkwa mi no macho egbene no shikome ko ni makage ni mo jole a o fe ninu chole wa ishi nyeme ni njano ni jano kenchira no ni kaji wa kwa na anye ona no ni be pike madumo bia ni mi wie ni bi kome alo mi wie mo kome ni nyeme kome nye ewolo obun shi aminto amekwa ekole amegbena alo ame personal interest na me ka fet no amento ame ka sabotage no ni yo ta flash ka fe bantrina yani ka fe na e won tua ila nyeme jela mi shinla ni wo yo nke no ni ba e to chumi e bi pf yo mi e ba ye wo chumi Kadi wa ke na keson be GADANGME ba klokocho ne keson kan ne keson be GADANGME wo ba pese ne keson no ba kon wo ne keson ne be pini ya no ta flache Eeshã cheme nchwa mambiye chinke no kometo na apeli oyi je GADANGME no ani bale na kan no kometo ni gonu pa epele o kekele ngwa to butu no kometo ni gonu pa epele o no ani GADANGME bale na kan yeme ni yo ya go bale no nji ngene wa shigbe mo no wa gbio as GADANGME bi wo shigbe mo wo gbio wo shigbe mo no wo gbio wo shigbe mo no wo gbio wo se gblamu wo se yi gblamu wo se yi gblamu wo yin ahihwe mo ni na wo fe je no konoko nke ma wie ko ake je no konoko shi ne ke gbenna ke supremacy yeme supremacy gbe GADANGME bishi ni wo ala shi ni wo bana minji gbe GADANGME bishi ni wo hele shi ni wo bana no ewo no jino ni nke inti titire ba wo cheme ate nyame Greater Accra Regional House of Chiefs Mana inti ni oje chimo fe min kabo nyame nyao chata supremacy ni mena ya wa fe mena no ko fe mena ji mena fe ne ke no ji no ne ke shipe mo ba ni wona je ko de te shela shikitele ka man kalombe ya supremacy no ko abwa shikitele ka man kalombe ya supremacy
na me fa me je ekome maba supremacy no minji mena min fe me kan wo mena ka sane makoka mko acha ya na akobin ba fe na ba twagan dan gba machine ekole mena ekaka la di supreme mena un fila ka la di supreme la ka ka la di supreme no amenya amecha ya na me su gan dan gbe yi amenya amecha ya na me twagan dan gba me machine amenya amecha ya na me ko gan dan gbe no ya nyeme ke fe ye mobo ye dole ya reo ke ya fo mini eno wa pelio watala shina lolwe wa dibi Kenya ni wonye wa fight for them supremacy and the sobo ngbe wo be won come away hey illa ka chame no ni ko wa ka shi nyemi ka ji nyemi ha shikoko nyemi yen ni sane ko ba o ba fin yi ko fin yi tan na ba tu se no fear me no okale you aka onyemi ko ebe no tele eja ina ka chame ka onyemi ama me ka wa na kai ama me cho wa na kai aka ko onyemi yen ni sane ba na ya manja no o ba fin keke ka ba shia bon ane ne la ke nyemi o be no tele eja Shinye majie bo maha ye manjano. Shano kwale bino tele ben no. Ole wale bie wati waton to say no wa pa ni fa wo ka ma ke wo fi na hi. Keke sane fe mi. Sane ke sane jo. Shimane mini wona. Kuma wa shia jamle. Nyami komo nyami ka nyami ye. Because mene na aka kole ye mene onupa lo mene na aka le papa aje onupa kin ha mene papa supremacy gbe dan bi gbe wo mumu gbe wo ni bi ani wo nyo mene no ni nyekwa awache ne ji gbabu wulo mo sade ni te no ne lele mambi banya yue ni we mo wa yue mo anokwale ake atani shiga GADANGME fe image neme berike badmo bia nimi wiye we come for na yetalo ato ahese na aka ke no we no yo ni ka na kan po na Africa na America na kan no jibe ni wona insane bi mo ji ake me come ye na mba nya me fam gba mi na me wie shime come unye je na me ba egbe aka me ba yui shimbo esana amekwa be na mba address issue ke ka me ana me nyemi ni le ake mgbe bo be no tele eja shimpa agwa aka sani fami no ke shey mi ye ana na le ake no problem ne shin la ka je no ko yo kaji noko etako noko ye noko be inkemini kaji noko etako noko ye noko be ta ka veni nyemi papillon blood ke na pacho obo ake inti koje inti koje ka inti ko be shikun balle be balle nyeme ni sani eba nyenche nya akwa wonu nwa manche nungwa no na yo nungwa manche ba fote wie mo ko hwehwi nje hwe mo apani ni onaka akani atafla che wo che ya na wo twi e wo ewia awon adwie kesi nungwa oblaya bi fe o to aka na kaka nungwa oblaya bi fe prokocho ni tafla che abreke bo to ke make nungwa gbeke bi ka je 9 years and above fe pour cette ta flache a break mo fi amulo aso mo fi amo ele nulo aso bra ya bi afe a break am virginity lo na man me with the age 9 years yeah me
be pie nke cheme ame buo abeka me gbena keke agbeni na jamla ke wa keke ji wonto wo na chachumle ni wo gbeleble wo note wo cheme ni me nba gbe chachum no ko be na gbeleble wo ame gbele gidigidi e tefi oten wo nyo kase no ko keje onye me ni da na nyu akani e ke kan be ma yue e ja ke be ni do gbele le kolebu kayin yemi kayin tania benetele ka bene ale fin watche ni di sempre manche ni adoto tinto lo n fe gbe ami chi ko pa be ni watche po be te be yo le onake yemi funa yemi mosumake wa boni netu enu oba ka boje oba oba jo mi no ka chi ekra money yo atom ni adote otinto is the second simply man of the gas state if I noni etie no in social media bobubrom a 12 years old girl afi kusunku she mean ke mambi ke gadangbe well, traditional authorities, allow my chairman, including the president, when I come last, 1992 constitution. Esa ni mokoba komla ewede, ne ba fe noko, ne ekemla be eya. No ni ya no ejimuli ke ha gadangbe fe. Ni mi chop maneno, ni mi ke gadangbe bi fe ake. This is the time now I'm a youth I'm a teaching. And I can be coming ya no what my cheme come ke wa wo mo come I'm in Dragadangbe Nika ateshi ke fande baba any man so e you fadi e be ma onu padi wo min chokpa na mi ke Gadangbe youth bi fe aka meteshi ne ka mata na ni ya no ne ke wo kwa hwe muchi ni ba Gadangbe bi aye e ba hin amen no kwa ke abia na mete school amele wolomi ta fra che ko le wolomi ne kas no yale ni ka mete school na amele wolomi ameka the 1992 constitution e wo fe wa ya mlashi esa no kokko mlaka wedi ni this the time na san wa majacheme what protect the youth like a youth amaji wa future nika okwadi bi ni ya no ni wo okoba ase di be no to aka Gadangbe youth am a future the world ni dem boneka program nka ma track ba mi ena ni yue ye can be ha iwe ha ma mu aka no ni te no mi condemn e bahin no e wo aka he awomi na sani mla akọ awomi ni sanity Gadangbe London. You want me panify, your media be and your moya shown. I can take the issue lightly. Ni me pass, I can take the lightly. Nika you and stop who. Kaje Instagram, my one hino. Ni ma face like a sanity. Baba Gadangbe London. Yeah, you are wrong. All right, thank you so much, Ni Adote Otinto, the second paramount chief of Sempe. No, Chami o to fan. No, no te no. No jino etwe ni obu e woche. Ni Adote Otinto ni di Sempe manche. Le egbejino ni onu e. Yeme. No ni woche you are Omashi shini. Anokwale pepe ajibere gu ole akelele no ne te no eje jale sande shin sande bi moji ake ni le nwe feche ni e okola ke nyemme ona yenyo bi abi alo nu kome yo kome bi ye cheme enyo ni sande ba ye kome no aso kele na yue molo Allo ma be defendi le agbona take bi na me cheme ya me ke wo keke abase baba fe ko be ba ke pa fai
cha wie mo mimpo no ni nke ba kaka ji no ko eta no ko ye nyeme no ko egbe anu kwale ko me pani ena pacho ba ke toto mo ko ye eko shiko ye eko na ko njano ye eko ni gaja te shina ba kwa ne ke ni bi ne GADANGME wo ba gbe shin ko kada wa cho tin to wie mo se no wa manche le ba wie ko ni taflache wie mo ye tuna pato mo fio taflache kafla ye ngbele on fio because kadi ma fe manche enya bakashi na wie neke wie mo oh be di fale mancho mo fe be troka e troka e mancho mo blaya bi na jeno kaje na kan afi ne woni di 9 years ke koke ba fe e ka fe troka fe mi ni fe prokoto yeme eno manu cheche chomo gbele pan eno manu cheche chomo gbele pan shima suma ke wa fe mi ni wa bonu wa manche na wie motwe ka waje oba magbele pan ni awa bo ale tu oba ebe no na ibi fe ni mo fi awu mo sise na ya awon mo le body mo mo nto kusun na ya wo fe wo yin ya ke mo lo na ko ebe bo sumo lo ko sumo lo pa ya so wo fe wo yin e ko ma le konkron ya ni ebele mi ya alo nyele ge ma le de kan de ye ma le de kan de Lord no ni anma ya ma le mi we ko nu wa fi olo wa lo nu wa pe lo bogu me ko ba de na me ye pi fa ba gen kai be je ko ba ke o ake nu mo ke bu ya yin sumo e da to de ke de ke ye mo bi me nka ma ke nu wa ku su ke ga ma ku su e bo do e cha ke kaji ake afi ku su wonu wole ni afi ole ni manchaji o wona mo ju o fe mo ni mata in governance ni abahale yo ni kele ba fi kuso ni ake atao yo flow ni wo ke deji atao yo flow ameke mi ake ngene shi wo tane ni baba na kan yo flow ko ye kaji aleno ni o mekeje ko kawaye ko eja ka moto ni wo ta shi ne aka be ye fani nyen nwa ma ne ke he koko me fani na me na afi na ehu e ame fe je be ji ame abante fe akomo ejo suru akomo fe yo ka ake me ke me kam ko ye ko awaye ku na ka me na ye hye ne akomo ye mo na sana nya akọ yo ame je mbaka me ewo na fe no na afi yo she e bible ke Eeshã me no wona me so le koni ame fele enwo na ke mo no woni ya ke na kokko male ne ni kan ni e ke bibi papa o ye me ne ba nya ke sa ke ga wata shi e ja ke custom is not dynamic changes beni dan the cash no na ne me so lo shi che me ni ke mi yo be yo Omashi TV no mi da ni shi aka nya na ne wo chu nya na mmemi wa akwa sini foni ndi video ne wo ba ngo cha no to enfan ta flache ne kwa wie mo ni je wo che na chake nungwa to mfe from the age of 9 years and above virgin ko kra baby mini wie mo ni ekola ta flache kefo wie mo njio wacha chini eba na yue na njio bia na kumo he eni share you okay ya boy ya watiam boy ya watiam no just imagine aka wie mo ni wacha you aka nu wacho mfe oblaya bi mi oje mfe from 9 years and above virgin ko kra ba mi ta fla che mo fiam akomo he mwene ke gboye ba ni aro nu ngwa me ke gboye na wie ma lo san ko etehie ona wo hon wo ye ami wo bele wo mi mama no ya ami ni dan nju aken ke Sunday door mi as GADANGME before mo bi Sunday door mi
aka ngene wagane ni wonye ko shosu no yue kan sene osu ni wanye ke ba kele je ganyo ni ejo su bo yue mo ni yo tu mienje gan njo su mienje la njo su mienje gan njo su mienje la njo su alo nje gan nje la nje gan nje tashi nje gan nje nungwa nje gan nje tema nega gba me na fe na me ka me je gan ko bia ka mini wie mu ameyu nyeme bio ya ka mini wie mu ameyu gan shi wonye ona enepo wo wie mu tetepo wo ka discrepancies e ba mi ni wo gbo ye na wo hibe ni no na ko man wie mu la je bo pe bo no fia no ba fe mi ni ba mu ebu ne kwa mi bra mu jini ba otia ne kwa yin tin ti ashi bia ne woche niji nungwa fe manche bonche kumu na wiemo bagba me piana nungwa bla ya bi piana no bla ya ni tara me masepo na me ngo ma me ni po fe mi mono anyeme ame ni po fe mi mono because me na ke beni wiemo ya no ona ta flache e sound ko clear kwa mojuba shikaje sound clear ame ambana ke this is a great insult ona e jija mo vulu ke ande dai nwa oblaya bi fe yeme anakwale sanin ko obwe e jija mo vulu ke anu nwa oblaya bi fe because yeme mi pa gba ke skun e ko le nu o che nwe e ba yu akemi virgin yo nu wa me ise loko ganvie mo chi ganvie mo e di vie mo ni chi no mi pa gba ke kun ese ni wo che ni ji nu wa manche e wi ake o me ni yo se loko chike ke kra yeme ni bi awo yi nípa gba kashi kadie kleta flachele no ba ye sko na kanjino ne ba yue shinke inti ni yo GADANGME no one ne me fe ba supremacy ni yo GADANGME no jino ni ke ne me ne fe ba yeme eno manu shengbele kan 0274324331 0274324331 efia inu yo wa no filming wa no twa nke ba keke e man se wa no filming o had normal your phone contact but our true WhatsApp call no inu manu share wa no twa koni otion ojomu no bo modin koni otwa ko twa be bon otion ojomu yeme maba GADANGME bi maba wo son wo komo wo hineke won komo wo eni wo kanoko bane sanime na menena kwa na bena ba fe na jajele oye mo yue dan no mo e sho no no we ka telebu mi na ka shiche ko ba to ano hello Eeshã bo e wa sa wo to se do mo mi de to ingwezila tepu michake nje nilishini ame kengele mashi kwa kia mitu wangu panu shwa GADANGME ofane nito ma yusio niji wache nunga manche yumo ni yuye yena pei hake monopla pa flache ehwa manche leke yuye baje da nito ma bi nunga manche beke na shine nito ma bile beke na shine fete le ake shi virgin go prabe nwa to fetenle ake virgin go prabe dem number 2 le do no one man mini jeno no feel
Ona ga we kin ga you e actually Congo over one ship fan in Congo ba o fan wa. Yo, enye no ra don. Nyeme. Enye me sa de bi o yi. Enye no sa na bi o. Ake. Tepete wa cha na le ake. Virgin kokra be numwa. Ni aka na wa ehye chichi. Aka la ji numwa manche. Hello? Eeshã. Eeshã. Tamɔ Shitɔ. Eeshã. Emi Shabo Tamɔ Shitɔ. O fa no gba ka do twa ga do. Mi ta ke je gbegbe se bi am. Nche, ayeko. Aya nche. Inu se afa be se na inu ko inu o ye pan ro. Yo ya ka no fa na odugba. Hello? 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 Okay, na ke what she pan on che ofa na no twa ko shike me pa bu fa ko twa no TV volume abashi fio ani allo ochi o ke je TV e fio fa 02743243 hello Shabo Bada Shabo Tamɔ Shitɔ wa rasta inyanu awo angba ni Yesu bi ma te ni ta ke je te shite bibia no nche tete shi ni fe yo ten ayo wa do mo fa mo yo de gba bo wen o fe le do mo mi yo de gba nche ano obo mo do ke o first lala ni eje ko ni so ataye Omashi onda wushi ne so la de ye ko kun baba o ba na anoda mene patu baba pia on ga fe abo gbe okay wa rasta agani le be mo ko me itu shi wonyemi no wa mesane ne ba ne ano kwale ko wo fe o GADANGME bi efe eku mi enye na di ofe ni nko ofe mi ya ke na di ni wa manche aso manche de che na ni le wuyo titumoni na ne te no ne ayo no pa manche me manche no pa ke che pini yo ni yenwa na mo ta metashi ama me susure na me wie te ga ge de we mo ncho mi no kwa ga shi tomo de ma wo ni yo di mo ni afi ku de ni ha sige manche ake kle asami o da ne ke sande ne ta ba yele te ni je de jona ga ba out there at 16 at 13 asa ma 12 no tem ni ja no kwale ni yo mi wa rasa no pa o mi ne o GADANGME bi efa ye ni bi hwa agbene me ne wo nye me go ma gbe amba bo wo mo te no ni ya no wo pa fai ko na kwe agbeni ya no wo nja wo mi ke man te le on bia ki fe nga ge wo no je afi ora ni no apo bo na ba fi ba nya wo o ko ra do Yesu bi ma te ne ke de bia yo nyenu ora don enyenu Yesu bi ma te ora don amen inna agba wie mo ine ake te wo susu o mai wo ha te te wo de nche wo bua wo he ha te te wo fa wo he ha te supremacy ne no minji meneka mene ya meneka mene fe ne kendo me ke ne me ba yeme me wi aka moko fe ne kan moko fe ne ke I always talk with the fact ni yo no ni ba ni no ya ke hwele mo ba yeme taja supremacy ashikono no wana na fe balle na kan shukwa ka ba fe ne ke kusumpo ipa ngbepo akekole nu wa me pepo ni ba fe she kola ba fun mo ni dina cheni ona onupa kome ni kaji galala ke gawo ni nu wa man chembe ba buga na baba sha ke ni bi ni gawo do ba ya ke na kra man na ga traditional cassette to mu because mi na shi chekwe ba kan hello Shabo. Yeah, hello. Shabo. Tamɔ Shitɔ. O fa no gba ka do twa gajo. Atom tete, itu akeja alata. Orupa de ro antarat. Ano na ya. Orupa de ro eru ake veg ko kra be teshi. Bebe amika gbigbe afi ojoli. Amo orupa amika gbigbe afi ojoli. No na mi ro na ro. No e watch.
na ka me feel be no one ewu ake veggie ko beteshi big me ye bibi am no ma me ka feel jolly ka bo nu pa ni asa no wi ni mo go fe ni na yin o wi ni na me ka feel big me feel jolly ma me no one ora don nyeme makanye faiwa kaji nyetwa ya nyena nye wochi ona nyena nye wochi plama no sani ayo no nyena nye wochi nyeme lele woche ewie mo de ewie ano kwale isane nye die se ta flache because nyeme inka supremacy meneke meneye ken ya ba ke mi na ke shite ko ba plan hello Eeshã bo ba Sago Tamɔ Shitɔ ni la ya wa te ne minoni awo wa ta kale na buku baka ne ni ta kashi program ne le mina kashi mi she wa da kashi je mo eni ju opo ehin akashi amonu pa enu amenhia menyashi onu wo baka bi wo to si ame imo na wa da kashi isa de bi mokombe ke hanu wa manfeji newa kusum ne kashine ani wula ma kometo kusum alo sane mante heyami banka alo heyami shipi heyami asafu ateme ka asafu anyame fe heyami na ba fe ne ka kusum ne ani ashi kusum enme wa wula ma kometo ne fe alo majate me ka manka alo eni yo nwa fe ame sana me heyami na fio ni woni sanini na ya no ibo manche no ba fe ne ke yemo o ke shie bo no o bo blayi ni yo o nungwa mi o ka shia mi yashi mi ni e pa fa o na o wie mo no wie ma wono mi minji ke mi ko fe mene mi fi oda ni mene fi o mi ni sanema fe je mene fi o lo ke ne fe ba e da ke kusum ne in da ke ni nungwa kusum ni pe besa ne manche heyami manka lo heyami shipi ke mi asafuate me ka asafuanya me fe heyami no sku ka no ko eba eduma me fa me no shi ne ba ne ona woni ngwa manche ebe yuo ni so ka da kusu de nche eheba mi ona efe no ko bo ameto wo ko ke de o ba to si ame ba me ke no na mba fe no na me fi o wo ko ke bi ye wo fe ready wo ba to si ame netwa no mani aba yao yesu nyeche na nyenu nila ya mate nche nila ya mate ora don no nyeche nya wakwa ona eni ni ehso nyeme cheme ka wo son wo fan wo yi ka wo pa inti be ne be nu wo ba ile shin GADANGME adwale po kaji wapa inti minji mene kele batogan mene kele gafe neke ona na jina ni sanenu ni la ya mate bi o no ji sanenu la ya mate bi o ake kele la ke kusuna ba fe ne ji kusun to mu fe ni babu ulomu le la ke nu wa men la ke is supremacy is the supreme the overlord katik nungwa be fe wo mi ake alo e wo cheneke deke yelumu nungwa manche nungwa makralo shikite elija se neke wo wa awoye fe wo mi ye shukun alo bwa mo okay e mo na ba e wo mi po apasashi wo kan no apasashi kadije inti ni ya mete ye nungwa kadi chemeso ni yo se meni sana menya metashi na bole kutu na pe na bunungwa ya faban na denungwa no jae kaje inti ka mi gbla mo ni ya mete shiko ka afi kusun se ni mo kwa ba ni mo kwa inhia nya wa bia wa isande je na fa gbe yi atanungwa mi no shona me kommente ya ni wo bio ya ke mi ni jinu ni yo jin well, I like a jam of 12 years, take 50 years to put a flatcher. Tell your thing, Babulum Woga. Walk like a J. Kusun, no, but generally, Ona, Woga, original Ganu later more. I pay you, a fatal, pay fatal. Kajan, Tinti, Kajan, Tinti, Yam, Tay. Yemen, Bioake.
te fete ni gbabu wulo mo kaji leji nungwa afen wulo mo nungwa to mo afen wulo mo kaji leji mo ni onupa ni yo wulo mo afen ate te fete ba afen ni wa kon hie afen bemi nyame nya wo susu ani ni ake te fete ni ba afen ni ya kon hie afen bemi bemi chono na fio esano na ke ni noko etofan ye eko ono ka kaji waye gane ona kaji waye gane na ajo dada come on ani ke ba gamashi ka waye gamashi ka waye gamashi na yo mo alo ajo dada wala ko dada kusungulu ni ne se ni gamashi ka ba manjano ona gan nupa e fe talashi yeme ne ko le je no nupa ko fabe je de bre wale je no ko mfere shekolo bana me eten do enu moko ona me eten do egba ko na me ejeme esano na ke be inti femi yatin moko kamoko ewie moko kamoko neke shi inwi ake wo ba gbe shi dani because ipa agba akeke inti eche ma te ke bale kusun fe mu bia mi won esani inti aji eyin epo yemi kenu ni you are na can stand to be correct. Can you have Jenna? Why not to Jajemi? Kaja in Tini Yam, 10 Yemi, Konya Obia, and the cage really Babalelu. Mina she check over town. Eeshã. Sorry, Corona. No, everybody. Manya to habla orange. Like no otumi hagabewa so efeto gamede je wo mo wo sumo wo yi won de bala na kan so le keri ni te lo le ko kaja baka agbra mi ato me ojuba abanu si se ape no ko to mo wo sumo wo yo ye na fe basa so ko po ni na fe ape no to mo ape be ke yo aha mu lo mo o ba ni abale ni lo mi si boy ani boy inawo boy amena o ameko wo yeyo mo jini ni mo ni wo bodu mi si no ma pa ko ne ke ni tugo no so ha ga me ne ni pa ko fa chano ka stole ni wo ko ed ke jamewa no ani ga ma ya ga si kusumbu ro ka kusu ape kusu ye be papa no aka chake ni enya wo swami be papa no ni ba gan ba ya no so mo na chake da kusu fe na pele abrosi style me ke me kuma style ona ka kuma wonye me na me je so le kuma me kusu be da me fi ole so ga me ona wo chake wo kusu no e ga wona no mo ni papo fai ye ni gama kusu ni mo mi wa no chogo ma ni gama anle be na me kusu yo ofana wa no ba job onu ofana yonche bonu ma job ni fata yabo yeme na neme sonlo chicheme ma ba ne sane bale na kan ma ba ne sane wo GADANGME bi wo da na efetmo wo ngbo wo mama no ye manjano ma ba energy no wo ka to GADANGME energy no ya ka shele mo no wo tawo GADANGME lo ni be pino mi odola jin ke GADANGME kono ko gba wona ka je shipon ne be supremacy mi na ka shiche ko ba kan hello Enyami Eeshã bo ba sabo Tamɔ Shitɔ o fa ne isilo go bi o ni la ba ti ne wo che we mo ni ewe ni gi ni adote atinto be second ewe mo ni ewe ke ne butu do ba e ke mi ni ju te e wale nye de eyo je wo ma ti acheme na kan ye mo na wa ni masumu ko ni wonna wo ku enu wo fi o wo do mo so do ba ni wo ke leta especially wo ba je sike de le no le ni adu to tinto wo ba je sike de le no wo ku amen te se hamo amen ba wona ke ona chini ke na mo da ke ji mo e so ko na ndo ko ba o ke je mo ba je ko no o to e here ira ke de mo ha te me ira ke je mo yo won papa o pa ne sabo group ni ko ke na wo no o ke mi wo ko no up to now
minta ku fa ke mi awo no o ya ke mi ni yen ke minta ma bo ma haga mi fe ready o bu pa no ko fe no ni ni sane mina ke inu wonyemi nyenu radon naneme sonlo shichame ni ko yo bi Omashi TV no enu ma nu ehye lele bi aji eni mama ina ahye ni kadi ni wegbe wo ni ekewo wala ma wo eko won be wo mo di pa wo masa ma bo gbenu eko ye Omashi TV no ni ke Eeshã bo ni fe won ni abo gbenu ta ke bi ni fi ole da ju for so ke so no bo mo din ni wo kadi ni wegbe wo ni ke wala ke wo mo di pa wo o ba fo mi e bi eko nke ba ke ka cha ko channel no fiano no ta wo o ke mbo gbenu ye Omashi TV no be ni wo ke ga movies yan bo ga movies aka ga me be movies won to ni na ni na ke ga me ye movies no be ni won fote ga movies wo mi anye ni ke kwa ni nwe mi wo program GFN wo da ni shaka da bu ka gbe na ni ka wo yo bi ma cho egbe no ni nke nwa mi de chencha ta ni ji ni gonti ajo atupa FM manche ke fata ile won nyeme na ni me so le fe ni ke mi yo bi da gbo ke gbe na mi da mo fi amushi atupa bi fe mi da mo fi amushi gan ma shi bi la bi o su teshi nwa ningo adangbe ke ni bi ona legongbe ke ni bi mo fi amu ni ke mi yo bi mi da mo fi amushi social media man se bi ni ji kini George ke na ni me fe eje no ma cho egbe no ni nke da mi deche ntata ni ji Ishmeni dodo amano ni ji GADANGME Alliance fe CEO le omin daleshi GDLA CEO kinya itumba ni fe min danyishi gama ja chebe fe ga traditional council fe chebe min danyi fe shi eno ya ke shele mo jino no tawo no dagbo ke bi ona wo ba da no do ane twingbe ne ke so na ne me so lo ko be ko be mo ni ke Eeshã bo ni fe mo ni ne bo gbo no ji bon cho nyenu awo one rasta nke wa ke bo mo de ko no follow me on Facebook oni mi shi bo mo de no follow me on Facebook e ke mba life no na agbena Omashi online radio wokeba no ko e man se po o ba ni ke fe obu kan la ke ni bi tu odo ba oni mi shi na ne me so lo ko me ko nke mo ni ke ni fe mo ni ne ba ogba no di bon cho nyenu ona ndi ko so lo o de bi ni ama awo one rasta kani mo egbe wo ni ike wala we ko we nke won be e ko ni Eeshã bo e ba shambo Tamɔ Shitɔ nyera don TV, a já tu em me que me enche.